tuk chuan nuam le vekule pathian hroi na in sang hi som ni le paruk march ni nung ber ni som thum le pakhat kan lo thleng ta a lalpa ne na lom thu seila vuin kan nun kong hroi tu tan pathian thu pathian lakatanga min then rang tu ti kan ngai thla ho le do na tlemin ka ritlang o hila diklo wangin kan lo hrethiam le ram ram don nia rom khomite ne na tirko pola le khathon bung riat chang som thum le pakothu hilo ngai thla ila san na te thuk na te thil siam dang reng te po in kan lalpa Krista Isu a om pathian mangai na ata chu mi then theilo wang ti dik takin ka hresia lalpa na thu malsom ro se amen thil pakhat Krista ne na ta min then rang tu a oma chu sual hi ani chu sual silfai na om chun chu Krista thisen chau hi ani boka tukin chu lalpanen kanin karin laichin na hi ma ni theu in x-ray don te ang thothlung hlui huna khan lalpa le Israel mi te in kar kha hlataka a om fo maya ram tiam pana hroi to ro pui mo sia ho mewa an kal chung khanin lalpa ka an tilungai thina lalpa Israel mi pui ho ne na hian lo kir le ro ti in anau thina ni achan chu an sual na te khan lalpa atot hla a hlataka a om thin wangani mitam tak chuan engem harsat na an to chang te hian lalpa an awwa lalpa chu hlataka om ang mainan nga ya a o an hriat mai lo phei chuan an be donga an ti suala an poisui hau lo pathian an dema an ti tau khuma alaka an hel thina ni hanin chut ma ila lalpanen kanin hlat chan hi ama nen kanin laichin na konga kan rin omlo masak wangte kan nung chang wangte kan du thlanna kan man sual wangte kan chung rel thin lung ngai to na bol lo wangte ani thina sual sim lawa kan du zong le nuam ti zonga sual mun kan chua san zo fai vek phal lo wang persistence nan ti wangte hi ani boka keima nilama hun rem changa thil sual ti le na rem changa om vele a ti le poisak lo na thin lung sualin puang lo an confess sin na wangte lalpa aya khovel kan ngai nat le thak le zok na awang te hian lalpa nen kanin kara la thina ni heng lalpa laka min then rang tu te hi nuamin hloviau angin langma se reilo te chaudai ani a in sirna ina zile tho thin ti hi kan thei ngil lo avan tha em politics lama zon fu le lo din ta ka wanga lalpa ngai sak lo ji ngal mai te po hi anom fo thina mitam tak chuan mani phak to ka vc in thana an tlin ta ka wang te hian an rong bol na le tharau lam thil te hi an lam che zui ngot thin seiturin revenual mai thei kan bible sira khan san na te thuk na te fin na ranga hriat na alu pun zela wangte thil siam dang reng te po ni sela kan lalpa Krista Isu a om pathian mangai na ta chu engma ni na position emo thiam na fin na thuk na le san na heng zong hianin min then theilo wang ti dik takin ka hriati in pola hian lalpa ne na ani lai chi na le lalpa nen in ngeng renga an om na hi engma ina asoi dang lam thei ani lo zia asaya hi commitment pathian ta na in pek na kan ti nun chu ni a rintu zongin kan mamo ani chu wangin vaina hian lalpa lakatanga min then rang tu te hi enge ni ti ma ni theu kan tin munai chen lawanga in zot chungin vaina hian ni te po leng le ta ila he thu hi kan nun kong kai hroi tu le zo na poimo taka i mang le te ang lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa chungnung bermin mangai tu kina hian damte in min kai thovin mars thachungani nung ber nangin min lo phoi thleng le ta hi kan lo me
Sing nu na hian har sat na te mang ane te tam taka om thina bor som na te pon min tlak buak thin amai ro chulal pa vena hian kan la katanga nang ma nen min then rang tu zong te hi kan mel ma an ni ti kan ria a anuo me mo ahlim oma mo atuya mo po ni sela nang ma nen min then rang tu hi thil hlu ani tak tak ngai lo chuwang chuan nang ma nen kan in kara in lai chin na khoi che thei til zong la katanga tlan chet dan kan thiama khem na laka kan din chan thei na turin i tharawi min zirti ri min roi le thewang che min chandam tu kan lal pai suap mingin kan di le amen lal pan mal som theu cheu ro se ni le num le vek ule